Prije nešto više od 3 godine, 10. marta 2023. godine, 8 Cetinjana protestovalo ispred sale u kojoj je održavan promotivni skup gospodina Milatovića za predsjedničke izbore. Njihov protest policija je kriminalizovala. Protiv 7 lica pokrenula je krivične prijave zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, a protiv jednoga za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Po članu 375 krivičnog zakonika prijeti im kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine. O tome i drugim pitanjima razgovarat ćemo s jednim od optuženim, pjesnikom, gospodinom Sretinom Vujovićem. Gospodine Vujoviću, dobrodošli u podcast Crnogorska strana. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Što vas je motiviralo da ustanete i protestujete protiv predizborne konvencije gospodina Milatovića 2023. godine? Pa tu bih morao napraviti malu retrospektivu, ali samo da dopunim ovu vašu najavu. Znači, nije bilo tu samo 8 ljudi, tu je bilo masa ljudi, ali 8 nas je izolovano iz te mase ljudi koji su protestovali. Jer se znalo, najavljeno je bilo preko medija da će on u restoranu sportskog centra da napravi tu predizbornu konvenciju ili kako se to već zove. Dakle, neđe u vrijeme, čega se dobro sjećamo, svi, po zlu naravno, u vrijeme nasilne intronacije episkopa crkve Srbije Ioanikija II. Nedostojnog, moram tako kazati. A zašto ovo kažem nedostojnog? Zato što pravilima kanonskima, ako u masi jedan čovjek vikne da nije nedostojan, čitava procedura se po kanonima mora poništiti. Ali to je manje važno. Oni su s pomoć oružja i helikoptera vojske Crne Gore uspjeli, omraženog NATO helikoptera, uspjeli su da dostave ovu dvojicu i tada je u tom vijećanju u nekoj gluvoj sobi gdje Milatović nije uopšte ni trebao da bude prisutan, ali rekao bih i ćoroj sobi, ne samo gluvoj nego i ćoroj koja ne vidi svoj narod. Tada je Milatović prisustvovao, Sergej Sekulović je bio ministar policije, a Milatović je bio tada ministar ekonomije, čini mi se, stopanstva. I tada je on rekao u tim dilemama da može doći do krvavog raspleta te situacije, tada je rekao pa što ako pogine 10 Crnogoraca? Pa što? Znači njemu nije stalo do života 10 Crnogoraca jer za toga ja ne mogu, ja sam to pred sudom rekao, ja ga ne mogu doživjeti kao svog predsjednika jer moj predsjednik ne želi moju smrt. A bilo ko od nas je mogao biti jedan od tih 10 Crnogoraca. On je predsjednik svih Srba, Posrbica i jednog golobradog bošnjačkog vojvode u vladi. Njihov predsjednik, moj nije, niti takav može biti. Istovremeno u Cetinskom manastiru zapovjednik, njega ne zove niko na odgovornost, zapovjednik policije neki Knežević je izjavio kako pod njegovom komandom, osim policije, ima nekoliko kriminalnih grupa širom, to je bio audio zapis, širom Crne Gore, i da samo čekaju njegov znak da počiste bagru pod Cetinjom. Takvim čuvarima zakona i države mogu komotno da kažem, ja ne bih dao da čuvaju 3 nacrtane kokoške, a ne da se bave političkim stvarima. Dakle, nakon toga, sad možemo razmišljati, to je ta neophodna retrospektiva da bi se shvatilo zapravo koliko je to opasna ta izjava, koja nikad nije demantovana. I ova druga, toliko su opasne da je nakon toga smo imali na Cetinju 2 nezapamćena masakra. U prvom 10 ubijenih, među kojima je 2 djece, a u drugom 13 ubijenih, među kojima također 2 djece. Što ako pogine 10 Crnogoraca? Nije 10, nego 23. Znači, ta poruka sa državne funkcije može da bude ohrabrenje, da kažem, psihički labilnim ljudima ili opterećenim ljudima, ne znam kako da ih nazovem, nisam ljekar, nemam pravo da nekoga proglašavam bolesnikom, ali u svakom slučaju ko je spreman da napravi takve zločine nije sav svoj i prilično je labilan, a uz to su obojica bili fanatični pristalice i vjernici Crkve Srbije. Dakle, nas je jednostavno, ja nisam imao informaciju da će se tamo narod okupiti, ja sam došao onako kao građanin i imao sam i namjeru, ako ne bude nikoga, da uđem u salu i da mu postavim pitanje da li je tačno da je on priželjkivao smrt 10 Crnogoraca. To sam mislio. Međutim, tu se okupilo dosta naroda, protest je nastao, policija se javila, iako je skup bio neprijavljen, policija je tu bila prisutna, bila je prisutna čak i specijalne jedinice i interventni vod i specijalna jedinica policije, to smo tek saznali na suđenju. Znači,
on u tom trenutku nije bio štićena ličnost. Jednostavno nije bio štićena ličnost. I nikoga na tom skupu, skup kao skup, znači protesti, nećemo ga gađati karanfilima, jel? Znači, protest kao protest, neko vikne ua, neko zviždi, neko pištaljku sudijsku ili ne znam ni sam, uglavnom protest nije za to da mu udijeliš komplimente. Da mu se daju komplimente, nego da se protestuje zbog nečega. Nikakvog kontakta između policije bilo nije i niko policiju ni u čemu spriječio nije. Znači, ono što smo mogli da vidimo na pretposljednjem ročištu, mogli smo da vidimo znači sve snimke koji su na osnovu kojih je sačinjena optužnica. Dakle, ja kao pravnički laik se pitam koju su školu završili ti tužioci kad su na osnovu ničega mogli da formiraju takvu optužnicu. Ali baš na osnovu ničega. Jer tu nema jednoga snimka koji korespondira sa optužnicom koja se nama stavlja na teret. Jednog snimka. Ali u pitanju je očigledno pokušaj, nego o tome ćemo možda i poslije, u pitanju je očigledno pokušaj zastrašivanja ljudi koji su spremni da se ne slože sa jednom abnormalnom, sa jednom iščašenom društvenom situacijom, sa jednom neskrivenom fašizacijom društva i tako dalje. To je užas jedan. Eto, u međuvremenu smo saznali, vi ste napomenuli da nas čeka po zakonu od 6 mjeseci do 3 godine zatvora. U međuvremenu smo na suđenju saznali da je taj zakon izmijenjen i da to više nije 3 godine nego 5 godina, do 5 godina. Sad je li to tačno, ne znam, nisam se ni interesovao, jer meni je lično, meni je žao te mlade ljude koji su hranitelji porodica ako završe u zatvoru. A što se mene lično tiče, ovaj širi zatvor koji se zove Crna Gora, uhapšena Crna Gora ili onaj u Spužu, sasvim je svejedno. Možete li povezati, ima li poveznice ikakve između tog vašeg protesta koji je bio 2023. godine i prošlogodišnjeg protesta povodom dodjele Trnestulske nagrade gospodinu Bećiru Vukoviću? Pa ima poveznice. Ja nisam na tom protestu bio iz prostog razloga što sam bio jedan od kandidata za tu Trnestulsku nagradu i onda bi bilo nekako, čini mi se, ružno da se čovjek koji je bio kandidat pojavi na protestu u smislu evo, žao mu je što nije dobio pa je došao da protestuje. Znači, nekako mi je ružno bilo, a vjerovatno bi se ja našao na tom protestu da je situacija bila drugačija, a poveznica je jasna. Mi smo zapravo, ova grupa od 8 Cetinjana smo zapravo 3 godine bili neka vrsta test balona. Znači sa daleko drastičnijom kaznom nego što bi očekivalo ove kojima je predata prekršajna prijava. I osim rijetkih prijatelja, eto, reagovao je PEN, u prošlom sazivu je reagovala je saopštenjem i Dukljanska akademija par puta i tako dalje. Osim tih rijetkih prijatelja, niko se nije okupljao ni da kaže a, ni da protestuje, ni da kaže nemojte suditi tim ljudima ili nešto. Meni to lično ne treba. Ali to bi bio znak po meni građanske neposlušnosti koja je neophodna u ovom periodu, u ovom sunovratu države Crne Gore. Znači, ta građanska neposlušnost bi bila, dakle, ako niko nije protestovao u vezi sa 8 Cetinjana, kojima prijeti daleko drastičnija kazna, onda je ovo prekršajne prijave za ovih 33, čini mi se, tako obješe. Ja mislim baš 33. Ili 33 ili 35, uglavnom velika grupa ljudi koji su napadnuti, vidi se na onom snimku, bez ikakvog razloga su napadnuti biber sprejevima, otrovima, znači oni su ti koji su ugroženi, nije policija bila ugrožena. Dakle, to je ista matrica koja se prema nama koristi, ista matrica, znači tu nije ni Andrija Mandić kriv, tu nije u našem slučaju ni Jakov Milatović kriv, tu je policija koja je navodno ugrožena, iako ta ista policija kad je bila pucnjava u Medovini, jeli, oni drežde po čitav dan tamo ispred manastira i čuvaju one popove koji nisu ničim ugroženi od strane Cetinjana. Ničim nisu ugroženi. I nisu htjeli onih 100 metara da pođu da bi pokušali spriječiti. Čak jednome ranjenom mladiću koji je ranjen u toj pucnjavi su odbili da pruže pomoć. Što ako pogine 10 Crnogoraca? Ponovo se pa što ako pogine 10 Crnogoraca? Opet se vraćam na tu izjavu Jakova Milatovića. Znači, eto, u tom slučaju policija koja je dužna da pruži pomoć,
ugroženome, ranjenome, kome god hoćeš. Ako već niko nije reagovao na ovako drastičan primjer prema 8 Cetinjana, ko će reagovati prema ovima 35, 33, 35 za nešto što je daleko manje? Znači, to je jedna matrica koja kaže, a kad je ovo prošlo, sad mogu i ovi da prođe, osudit ćemo ih, kaznit ćemo ih novčano, ne znam ni sam, mogu i zatvorom da ih kazne. Mogu i zatvorom da ih kazne, ali ne znam kolika je sad ta, ali u svakom slučaju nije toliko drastično kao u našem slučaju. Ne bih volio da se pogrešno shvatim, da se ponašam poput one dvije ribe koje su se pekle na žaru pa su jedna drugu ubjeđivali kako ovu više peče ili manje peče. Jednako nas sve boli, i njih ispred Gorice i nas ovamo, boli nas nepravda, boli nas jedna situacija u kojoj vlada totalno bezakonje, sad posebno nakon usvajanja ovog zakona o unutrašnjim poslovima. Znači, ja više nisam ni gospodar u mojoj kući, može kako ga zovu, Herr Flick. Herr Flick može Šaranović, on može da, a to je kultna serija, alo, jel? On može bez ikakvih sad posebnih traženja i odobrenja suda može da mi uđe u kuću kad želi, da me izmaltretira, da mi prisloni, da mi podmetne što mu je volja. Znači, ovo je postala jedna, evo, imamo u Rusiji, a toga sam se sjetio iz vremena staljinističke Rusije i kasnije, oni koji su bili optuživani kao politički neistomišljenici ili disidenti, nisu ih u zatvor slali kao ovog malog koji se sad odmetnuo od Vladimira Putina, nego su ga poslali u psihijatrijsku neku ustanovu, a dijagnoza je svima bila ista, progresivna šizofrenija. Dakle, tu lijeka nema, može samo da bude gore. Može samo da bude gore. Dakle, ne znam da li se mi nalazimo u jednom takvom teatru apsurda koji sve liči na neku umobolnicu gdje više je teško razlikovati što je dobro, što je zlo, ko je ispravan, ko nije ispravan, jer su totalno izremetili sve, kompletan sistem vrijednosti. Tako da se ponašamo često po onoj priči o žabi i vreloj vodi. Ako žabu bacite u ključalu u vodu, ona će po automatizmu da iskoči odmah, pokušat će da iskoči. Ali i spasit će se vjerovatno. Ali ako ju bacite u hladnu vodu, pa polako podgrijavate, a nas podgrijava evo 5. godina, 6. Jel? Pa je polako podgrijavate, žaba će biti kuvana da nije ni osjetila da je kuvana. A dobro, kako vi tumačite, recimo, da Dukljanska akademija, čiji ste vi član, ja mislim i predsjednik Skupštine, predsjednik Skupštine, pa PEN centar u kome ste također i potpredsjednik PEN-a, nisu do danas našli načina da protestuju protiv, ne samo zbog vaše situacije, nego uopšte ove situacije politički i ostale. Što je to sa Crnogorcima koji se ponašaju na jedan način kao da se njih ništa ne tiče, a tiče se nacionalnih državnih interesa i svih Crnogoraca? Istini za volju, PEN centar je uvijek reagovao, kad sam ih obavijestio, reagovao u pisanoj formi. Uvijek je reagovao nekim saopštenjem koje, nažalost, nisu svi mediji ni htjeli da objave. Neki izbjegavaju, gdje se pojavi moje ime, ne znam, čak i kolumne ne prenose i tako da, ne znam zbog čega, jesu me možda oni zamijenili sa Šešeljem ili sa Andrijom Mandićem, možda ličim pomalo na Andriju sa ovim naočarima i tako. Ja? Tako da ni meni nije jasno to. PEN centar Rezista reaguju, u prošlom sazivu je reagovala par puta i Dukljanska akademija, par puta, i obradovalo me što sam vidio i predsjednika i par članova predsjedništva, čiji sam i ja član Dukljanske akademije. Vidio sam ih na ovom protestu vezano za ove ljude ispred Vile Gorica. A zašto nije vama organizovan protest? Ja bih volio da sam nekog uživo vidio. Došao je jedino Aleksandar Radoman, jer se ni njemu očigledno nije sviđala situacija gdje se pravi neka selektivnost u pitanju ako je neka istaknuta ličnost, doći ćemo da protestujemo, a tamo ako je neki običan građanin, radnik koji nema akademsko zvanje, on će da uđe u sudnicu i tako i za njega ne treba protestovati. Premda, kažem, ja bih volio da sam vidio nekog uživo, tu je bio predsjednik, jedne prilike bio i predsjednik, bivši predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović. On je dolazio, Aco Radoman je bio na zadnjem ročištu. Novinarka radiotelevizije Cetinje uvijek prisutna, redovno prati
to, ali oni nemaju mogućnosti da to ekranizuju, a niko im ne traži snimke, jel? Niko im ne traži snimke, neće valjda ova nesrećna televizija Crne Gore, javni servis koji svi mi plaćamo, jel? Neće valjda ona da emituje i da ide protiv svojih onih koji su ih doveli na vlast. A vidite kako je to zanimljivo. Nedavno je jedna gospođa Bratić, koja je zbog zloupotrebe službenog položaja našla se u situaciji da bude u pritvoru, je jednom združenom akcijom svih srpskih političkih partija i Srpske pravoslavne crkve ne samo oslobođena pritvora, nego oslobođena čak i odgovornosti krivične i prekršajne, već ne znam kako je vođena. Kako to tumačite? A na drugoj strani imate Crnu Goru i Crnogorce koji se ponašaju prilično komotno kad u pitanju bilo koje ugrožavanje. To je jako jednostavno razumijeti. Ovu vlast je formirala Crkva Srbije. To je bilo prvo onih 12 nesrećnih apostola, jeli, sa 13. Isusom svaštoljubivim Zdravkom Krivokapićem, i ta Bratićka, ona je dobila neko počasno državljanstvo, zaslužujući opet nekim ljudima iz DPS-a, jel? Dobila je počasno državljanstvo i umjesto da bude zahvalna državi, koja je primila, prihvatila iz jednog područja koje je još uvijek nestabilno, jel? A kamoli ono nakon ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ona nam to vraća na jedan drugačiji način. Sad i tu postoji selektivnost. Vidite, imamo sa jedne strane, ja neću da budem nikome advokat, niti me to interesuje, s jedne strane imamo nekog, čini mi se, Milutina Simovića, koga hapse zbog, ne znam, neke večere, što je na karticu tu svoju ministar poljoprivrede častio suprugu neku večeru ili tako nešto. A Vesnu Bratić, koja je omrčila Crnu Goru za skoro 1 milion eura, i to još nije kraj, jer to treba dalje da ide. Takvih neznavenih ljudi, dato je toj ženi, je data, znači koga god podržava Crkva Srbije, znači on je zaštićen kao bijeli medvjed. Zaštićen je totalno, znači nema tu. Ne smiju na njih, jer ovi, evo, sjećate se da je ovaj Backović, što su mu evo drugi put zbog nekakvih, ne znam, sam pretpostavljam da je u pitanju, ustanovili su da je u pitanju neki biznis, pa su mu za to palili auta. Ovaj Pop Backović je član 60. neke padobranske brigade, jeli, srpske. Dakle, taj Pop Backović je rekao javno, u javnosti je kazao, mi smo ih doveli na vlast i ako ne budu slušali, mi ćemo ih smijeniti. A vlast je opijum. Kao što su komunisti govorili da je religija opijum za narod, ovdje je vlast opijum za narod. Znači, kad bi mogao da pomisli, eto i taj Šaranović ili recimo Andrija Mandić koji je, pazite, on je izdejstvovao. Očigledno sve tajne službe su potvrdile da je to bio pokušaj državnog udara putem terorizma. Znači, putem terorističkih aktivnosti. Sve, znači, engleska obavještajna služba, američka obavještajna služba, srpska obavještajna služba, Vučić direktno je to najavio u jednom video obraćanju. Znači, svi su potvrdili da je to bio pokušaj državnog udara i on je uspio samoga sebe da abolira, da ga oslobodi. Znači, tu je uticaj te crkve i oni mogu svašta da rade. Oni mogu da se bave pedofilijom. Joannik je bio predsjednik komisije za otkrivanje pedofiliji, podvođenja maloljetnika, muškaraca, obično u Dajbabama, Cetinskom manastiru, Bogosloviji. I on je bio od Amfilohije određen da bude predsjednik te komisije. Nikad ništa uradili nisu. Naprotiv, oni ljude, osvjedočene pedofile i silovatelje, nagrađuju, recimo, nagrađuju ih nekim ordenima kao recimo Pahomija, kao Kačavendu, a uopšte ne nekih kragujevačkih mučenika. A uopšte ne mogu da shvate da su njihovi, ne da shvate, oni znaju, nego prave jednu monstruoznu reviziju istorije. Znači, ne mogu da priznaju sebi, ne žele da priznaju da su kragujevačke đake izvodili na strijeljanje, njihovi ideološki istomišljenici, četnici su ih izvodili na strijeljanje. I dovodili. Marisa Petrović i... Da, i dovodili su ih na strijeljanje. I sad oni daju ordene onima koji njeguju takvu zločinačku ideologiju, daju im ordene kragujevačkih mučenika. Znači, izvrnuto je sve, tumbe je preokrenuto, da se više ne zna ko što čini, ko što radi, ali u svakom slučaju mi smo prva pravoslavna džamahirija u srcu Evrope. Znači, crkva ima apsolutnu vlast danas, nažalost. Što biste za kraj ovako poručili Crnogorcima poslije vaše višedecenijske borbe za crnogorsko dostojanstvo, integritet države i suverenitet i uopšte za interese etničkih Crnogoraca?
Plašim se da je to predaleko otišlo, ali ne bih imao ništa poručiti što mnogi umniji ljudi prije mene nisu već poručivali, imali velike probleme. U pamet se dobro Crnogorci. Znanje znači izgibe moj narod jer je bez znanja. Svako ko zna ove stvari, ove fakte, ove činjenice koje ne može niko da opovrgne, evo recimo činjenicu ovo, počele su litije sa skandiranjem ne damo svetinje. Čije svetinje? Vi ste opljačkali crnogorske svetinje, ukrali ste mi novčanik i onda vičete ne dam moj novčanik. Znači, vi ste opljačkali crnogorsku imovinu. Potpisom Dritana Abazovića je, znači, dat ogroman dio teritorije crnogorske i sad se još utrkuju. U Budi dali 1 000 000 eura za izgradnju hrama, dok su škole bez grijanja, ponekad bez struje, neke i prokišnjavaju. Znači, utrkuju se ko će toj crkvi više da da, jer su istovremeno vjernici te crkve i glasači na izborima. Gospodine Vujoviću, zahvaljujem vašem gostovanju u podcastu Crnogorska strana. Hvala i vama što ste mi pružili priliku, ali što sam u završnoj riječi pripremio za 31. ovaj mjesec ročište novo u završnoj riječi koja će biti iskazana na jeziku Svetog Petra, jer sam upotrijebio njegove poslanice da bih sročio to, da vidimo koliko smo se odrodili od našeg jezika i od svega našega. Imat ću vjerovatno problema oko toga. Hvala vama. Mogao bih ovako do šutra, jer toliko je nepravde se nakupilo da ovo nije ništa. Ovo je što se nama dešava, što se dešava ovime ispred Gorice, to je ništa. Dešava se mnogim ljudima za koje mi uopšte ne znamo da im se dešavaju grozne stvari. Ne znamo jer su anonimni, nisu u javnosti. Eto, ja imam mogućnost i vi ste mi pružili da iskažem jedan dio te svoje i opšte boli. Tog crnogorskog, što bi se reklo, velšmerca. Hvala vam još jednom. Nema na čemu. Hvala vam.